But with an Soweto string quartet, Zebra Crossings, Kwela. Ika etminate ku Vulavula kumembiri nhlekani mingisero mnganalo FM na kuhlekanisa koronga ingisela stiche Shiroko ngaba khona ingiselo la Gauteng Mpumalanga Northwest Limpopo na uyikuma ku audio streaming ya mnganalo na fm.co.za. Premier Panyaza Lusufi beri kokwala ka yini a Afrika Dzonga ku nga tsala xikambelo xin'we ka grade 12 wena uri yini la ilishobjeni shamshoko ledi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula ai boni mingisero mina kumembiri timrete ntsena Vulavula ya kumembiri na mithonhlo yo hambana na ku humelela ko hambana loko swi ta ka timhaka ta dyondzo ya vana va hina namuntlha lava va swikolo leswiya swo ka swi nga ri swa mfumo va humese mbuyelo lowu wu nga tsakisa vanhu vo tala va lava a va nga kusuhi naswona ngopfungopfu loko kha ku langutiwa ka timhaka ta mapasele ya vona kambe ke ku va wu humini mbuyelo lowu wu hetelele wu endla leswaku ku va na ku tlhontlheka loku ku nga vuyisiwa ku helela ku vuriwa hi premier wa xifundankulu xa Gauteng Premier Panyaza Lesufi a nge tirhi hikokwalaho ka yini Afrika Dzonga yi nga tsali xikambelo vadyondzi va ka grade 12 va nga tsali xikambelo xin'we hinkwavo hi ndlela yoleyo hikuva vadyondzi hi lembe leri va vona ke va pasile swinene lava va IEB hi kolomeya ka 9.4 wa ti-percent hi ka lembe leri hi nga eka rona hi mapaselo hi ndlela la 98.46 hi lembe leri nga hundza a va ri ka 98.42% mapasele ya vo hi langutele hi mahlongati ku pasa ka vadyondzi va ka grade 12 lava va tsalaka swikambelo swa kusuka ka ndzawulo ya dyondzo ya masungulo seke sweswo swi ta va swi ri kona madyambu ya namuntlha loko holobye va kha va swi tivisa ximfumo namuntlha hi rhurhela tatana Mike Maringa kusuka ka ndzawulo ya dyondzo ya masungulo eLimpopo hi lava ku bula na vona hi langute hi timhaka ta ku lulamela ka vo loko swi ta ka timhaka ta dyondzo eka lembe xidyondzo leri ra malembe 2024 se xivutiso lexi hi nge le ku vutiseni xona ku na minkarhi ya ku tala ku vulavuriwa van'wani va ta vulavula hi ku hina hi se kuma tiripoto hina xikolweni xa hina ku tlhumini hina miako ya hina yi tshamisekangi hina a hi buleni mi vona yini swikolo swi pfurile tolo mi le ku voneni ka yini hi ku ya ku hambanahambana ka tindhawu kolomu vana van'we va ya ku va ya dyondza koho xin'wana xiphiqo xi nga koho i ku se makhamba a ya ha vileli na timhaka ta xikolo xikolo a ku nga yiviwi nchumu xikolweni kambe sweswi ku na swiphiqo sweswo leswaku vanhu va kota na ku yiva va yiva nhundzu ya xikolo leswi na swo ku nga xiphiqo swinene loko loko kha hi languta ka timhaka ta ku nhlonipho eka dyondzo ya vana va hina se hi ku tumingisero mnganalo FM hi le ka 0860002543 o kandziyisa rito ka 0657443911 hi ndlela leyi hi ta va kha hi kota ku va hi twa ku n'wangulo wa wena wu ri yini kumbe tirhisa x handle u hi rhumela x eka @Afrika Mungana sweswo swi ta endla leswaku hi kota ku va hi twa ku n'wena loko hi kha hi languta ka timhaka ta dyondzo xiyimo xi njhani letiya tin'wana ta tipolitiki ha wisinyana va ka hina ha wisenyana ku hi sungula hi lunghisa leya ya dyondzo leya dyondzo namuntlha hi le ku vulavuleni hi nyika nkarhi hi bula hi timhaka totoleto minduku mi ta va mi kha mi tivisiwa mbuyelo wa swifundza hi ku hambanahambana na le Limpopo va ta mi tivisa kwala ka Mnganalo na FM mi ta swi twa a ni tivi ku xiyimo xi njhani a Mpumalanga hi ku na ko a hi langutele ku na vo va ta tivisa kwala ka Mnganalo na FM a ni swi tivi ku swi fike kwihi kambe i swin'wana swa leswi ha ri ku saleni ndzhaku la ku mi kota ku tiva ku mimbuyelo leyi fambise ku yini ku ya hi ku hambanahambana ka swifundza hi ndlela yaleyo se na minduku hi ta va hi kha hi bula hi dyondzo hi kha hi langute ngopfu ka timhaka ta ku n'we mi ri yini ngopfungopfu loko kha hi languta ka timhaka ta matshamele ya swilo hi ndlela yoleyo se Afrika wa vulavula ka Mnganalo na FM akomba ndlela a hi ku tumingisero wa mina 0860002543 kumbe tirhisa mathebula dp@sabc.co.za handle ka sweswo u nga tlhela u yi bela riqingho eka mhaka liya ya u yi bela riqingho ka 0860002543 kumbe u rhumela email eka mathebula dp@sabc.co.za handle ka sweswo kandziyisa rito 0657443911 ku na un'wana a tirhisaka xincinani lexi se wa ni kavanyeta se endla leswaku ni fanele languta lexi xi nge le ku tsutsumatsumeni la mahlweni ka me kuve a ni nga fanele languta swona fanele vulavula na wehe mingiseri wa mehe kambe ke Mnganalo FM u hoyozela vadyondzi va grade 12 lava va nga humelela
fambani mi ya endla leswaku tiko ri tinyungubyisa hi n'wina hi ku yisa tidyondzo ta n'wina emahlweni. Munghana Lonene FM makombandlela. Laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo. Afrika wa vulavula. Ai anamiseni miehleketo hi ndlela leyi ve le ku tinyungubyiseni vadyondzi hi ku hambanahambana ngopfungopfu ka swikolo sweswi swo ka swi nga ri swa mfumo va le ku kumeni mimbuyelo. Kambe xivutiso lexi nga vutisiwa hi Premier Panyeza Lesoffi u ri yini wena hi xona ngopfungopfu loko hi languta ka timhaka ta ku hikokwalaho ka yini vadyondzi lava nga tsala xikambelo xin'we. A ni lavi ku vula leswi ni nga swi vona n'waxemu a ni kha ni dyondzisa van'wana va vadyondzi lava a va nga humelelangi ka swin'wana swikolo ka hi vandlisa tidyondzo to tatisela. Leswi ni nga swi kuma i ku curriculum ya voho lava va dyondzaka ka IEB na leyi va dyondzaka ka DBE a ti fani to yelana na swivutiso swa ko ntsundzuka loko ni va nyika xin'wana swa swivutiso swo huma ka DBE a va pfa va ku a hi xa IEB musi xivutiso xexo ni ku a ni i physical sciences na sa hi ku ti mingitsolo men 0860 002 a hi sunguleni loyi nhlekani hi mi amukerile ka Munghana Lonene FM inhlekani Buthek. Aye papa Njani? hi pfokeli n'wina minjhani bota mina Right man. a khensa Ndo la kumbanyana ka le ya dyondzo man Buthek. hi ko hi nga ko thwi mi ri yini n'wina Le ya Panyaza ni vona nga ku nge maki Buthek man. Loko languta swikolo leswi a swi fani na tidyondzo leti a ti fani ti hambane ngopfu Buthek. Loko languta ti-results ta lava ti nga huma namuntlha i lava va ku swikolo swa voho swi le henhla ngopfu na quality ya kona education a yi fani na swikolo leswi swa mani na mani. ku vula mani sweswo ku vula n'wina ku vula mina i yini swi nga faniki madyondziselo Buthek na ku serious bya vadyondzi na mathicara a swi fani loko wo languta that is why lava nga na swa vo Buthek va teka vana va va yisa kwale ka swikolo leswi a ve ri swikolo leswi swi nga ha vi kona ve ri va tsala xikambelo xin'we hambi vo tsala leswo Xiyimo Buthek a swi nge fani loko vo tsala mana kona Buthek loko vo tsala yini loko vo tsala mbuyelo u nge vi kona ka swikolo leswi swa public hi mhaka yini hi mhaka lani leswi ni hlayaka swa ku dyondzo leyi a yi fani a yi fani hi yo mhaka yinge hikokwalaho ka yini yi nga fani hi swo va vulaka swoho tatana Panyeza Lesoffi loko hi lava yi fana swi nga teka malembe ya ku tala ngopfu Buthek loko u languta dyondzo ya le exikolweni xa le ka Malamulele na dyondzo leyi ya swikolo swa le tiphurayivhete yi fana swa ha ta teka nkarhi lowu wa ku leha ngopfu ti hambana yini hi quality yi hundzani kwalani quality mi vula yini madyondziselo Buthek mara vadyondzisi van'we musi se mi na switirhisiwa na switirhisiwa ndzi vona swa ku tala ngopfu le ka swikolo swa public Buthek loko hi compare na swikolo leswiya na ku Buthek loko wo languta la ku kombisa ku na swikolo swin'wana leswi ngi humaka swo hala Bushbuckridge hala mbuyelo wa koho wu tshama wu nga ri kahle Buthek kusukela hi 2019 ku ta fika namuntlha loyi a swi na principal se a swi simple so ku na acting principal yes ene ku na Buthek ku na two centers of power ku koso leya ya laviwaka la ka swikolo leswiya se ku na van'wani va kokela tlhelo loko ze ku va two centers of power kusukela a ndzi ri kwala kusukela 2019 kusuka principal na poso yi humile hi 2020 va ya ka ti-interview mara loyi a nga wina hi loyi a nga acting principal la xikolo lexiya mara a va lavi ku nyika appointment letter mi swi tivisa ku yini
anenda ya ka tinhlengeletani kwalaya ku vitwa na vozwane avatile ku ta khuluma mhaka leyi na tiko mara ku ta fika namuntlha ni ya ku na nchumu mi vula ku mara ku nga munhu a nga thoriwa ivi va tlhe va nga n'wi tholi swa koteka sweswo i winile eka ti-interview mara appointment letter a va muniki va ri a nga ha qualify ku va principal se ndi ku i acta njhani ku va nga qualify a ni va lo khomela se a hi yena principal i va lo khomela se va chava se ku huma poto a applya a tlhela a ku wina yena mara va ya ra ku nyika appointment letter se ku nge vi na mbuyelo ka swikolo swa ku fana na sweswo but lembe leri se ra wu fo u nga na principal ni metweli papa i Chris Mabuzela Zandi I can't 0860002543 miri va phusha agenda yo karhi va phusha agenda va vulavula hi ku swi nge fani n'we miri yini 0860002543 un'wana mingiseri lo nhlekani Burnet. Aye papa Bupukini. Fokele ngobo Bupukini bitet. I can't Mna vulavula ile ya mapalelo ya xikolo Butman. Loko hi timanyisa na leswi swi ndzo swona mapfalelo ya xikolo mbula yini mahumelo ya ti-result swa ti-result nga huma namuntlha a ni ri loko hi languta khale Butet a wu kuma ku ri last week ya December vana va kota ku ri va kuma ti-result or else kwalaha ka vuma ti-3 to 4 n'wana la nga endla matric a kota ku tiva ku ri sweswiwani u pasile ku ma nga pasani ku ri ti-preparation ti va ti ri adequate ntiyiso ngo sweswo se mandlele lama sweswiwani Butet ya ni hlamarisa ku ri a ni swi tivi va fike njhani ka ku ri va endla leswi va endlisaka xiswona namuntlha i ti-18 Butet next week munhu i fanele a va karhi a kayakaya na mhaka ya ku ri a lavela n'wana laha nga ta nghena kona xikolo ti-logistics ta hinkwato ni vona swi nga basana ene mintirho yi va se yi pfurile na yona hileswaku vanhu se va le ku thewukeleni loko a tsutsuma va ku nhlayo phela i fanele ya xikolweni a wu swi tivi na ku i ya suka kwihi endlisa ku yini va ri nhlayo va n'wi lava a TUT loko a seyila TUT mi fanele mi ya UJ va ku va ri a vhali va n'wi lava hala ni wa se eku yela ntirhweni va ni swi twisile a ni ri Butet a yi ri so mhaka leyiwani loko yi va nyika ti-result early nkama luwani a va nyika hi kona ka vuma ti-3 to 4 ku ri yini vanhu va ha ri livini and then lava van'wani va high school na ti-primary a va swi pfula ma vona i nyikiwa chance ya ku ri mi endla ti-logistics ta n'wana swi va swi ri mo ni swi twisisi ku fikiwe njhani laniwa hi ti-18 ku huma ti-result a swi vuya swi kavanyeteka hi nkama luwa wa COVID matsundzuka ku ve na COVID ivi yi cincacinca swi swo tano mara macincelo ya COVID ya ve hi ndlela leyi Butet ku na la COVID vanhu va nga vuyela ku ri va ku a ka ha tirhiwa ofisini vuyela na ofisini va ku mandlele lama ka ha ri kona ivi we were people back to the normal valoleni mhaka loko mathicara va fanele va ku va famba va ya ku makeni a wu swi tiva ku ri thicara loko se ti hala ka khisimusi va le ku prepareni ku va va famba va ya ku makeni ko thicara yo famba se lembe ri ya ku heleni se ku va ya ku makeni mantivi wani Butet leswi mi swi vulaka swona swa i xivutiso xa kahle kumbexani hi ta va vutisa na valava ndzawulo ku va fike njhani kwalani ka ku loko hi sala ya dya khisimusi a hi va no mali ya koho liya yo maka hi horile hi dini swi herile liya a mi dya hi yo khisimusi liyani na hina a hi swi tiva ku ri loko before ti ku new year n'wana u pasile kumbe a nga pasani loko ku ri ku na ku sapa ku na ku sapa ku na ku tlhelela ndzhaku a tlhelela ndzhaku ma swi vona ntiyiso ni mi twa kahle no ni va vutisa ta vutise ko inkomu i tena tlhelo rin'wana mingiseri loyi i mhaka yin'wana ya nkoka na yaleyo ku hikokwalaho ka yini mbuyelo wu kha wu hlwela kutani kambe ekumeni 25 timinete ntsena ku bila wara ya 12 rin'wana hi loyi mingiseri ni hlekani aye khalanga mfana hi pfukile papa minjhani i pfukile I can't ni nge sizani ya mahlweni ngopfu khalanga ni kombela misala wani ya leyi nga vuliwa hi kulukumba Panyaza a vulavula hi ti-private na ti-public school or a vulavula hi ti-province no ti-province va tsala xikambelo xin'we tanihi grade 12 se leswi va vulavula ngopfu va langutena na swona a ku ri sweswo swa ku swikolo leswi swo ka swi nga ri swa mfumo swi nga humesa mbuyelo namuntlha swi fanele swi tsala xikambelo xin'we xa tiko hinkwaro ku nga vi ku vo va tsala xikambelo xa vona va ku i xa IEB ya problem leyi ni nga yi vonaku leyi nga onhaku i ku va switirhisiwa ngopfungopfu hikuva loko mo languta switirhisiwa swa private na public swi hambane ngopfu
so ku tava ku ri ku tikiseriwa ni pfuneni ka switirhisiwa swi nghena njhani ka timhaka ta xikambelo. Switirhisiwa ni vula hi ndlela leyiwani ku fana ni le ka subject na physical science. Yeah. Loko mo languta physical science lava dyondzaka physical science ka public na private swi hambanile. Ka private va kha va dyondza swilo leswi va swi vonaka. And then ka public nkarhi wun'wani vo vulavula kunene va komba ka le ka Facebook ku swilo leswiwani swi endleka so. So ma swi vona ku swi ta xi hambanile le ka private. Hi xikambelo sweswo i dyondzo i ku dyondza xivutiso tatana premier veri xikambelo n'we vulavula hi ku dyondzisa. Ni vula swona va swilo leswiwani va dyondza ivi va tsala xikambelo. Se mi hehla ku yini mi hehla ku xikambelo xa lava tsalaka swi nga ri swa mfumo xi le henhla ku tlula xa lava tsalaka swa mfumo. Ntanga ku ntiyiso lowu nga heleriwa loko mi swi hlele njhani? Na swi vona ni swi le ku humeleleni na swi vona exikolweni na mina ni yini a ni swi vona ku a swi hi tikela hina hi nga dyondza ka ti-public school. A swi mi tikela loko mi kha mi dyondza hi vula xikambelo. Na loko a hi dyondza ivi hi tsala xikambelo ni kuma ku swi swa ku a na swo vulavula swin'wana ni swi vonangi no swi imagina kunene. Hi swo a swi hi tikela hi mhaka sweswo. Kambe laha hi vulavula hi xikambelo mina leswi sweswo ni mi twa kahle kambe xivutiso i ku loko ku setiwe phepha va ku i leri phepha i ra physical science ivi va ku ri ta tsariwa tiko hinkwaro a Afrika-Dzonga physical science phepha hi leri khala nga mi ta ni khomela exivalungu va mina va la kusuhi. No inkomo va lo yima va swi twile ku seni ya ku va phaseni a hi ni kala mingi se ni hlekani xi nga ti xi ta phasa mina a xi vheti xi va xi chuchelekile kumbe swi nga chucheleka kona. No lakuta ku na mehe ni tanyana na tlhelo ra mehe ni leswi ni swi vulavuriwaka swi ta pfuna swinene kumbe swi ta endla ku na loko ku kariwa mbuyelo ku swikolo leswi swa ku tiyimela na leswi swi nga swa mfumo swilo leswi hinkwaswo swi ta va kha swi fana swi lava ku loko vanhu hinkwavo va pase matric va ta va pasi matric wa xikambelo xo fana. Mara ni lava ku yi languta hi tlhelo leriwani hina se hi vatswari sweswi hi nkarhi loyi hi nga dyondza hi wona xikolo a wo rhwala xipele enhlokweni ya wena kumbe leswi nga tsariwa exipeleni swi va enhlokweni ya wena hi ndlela yaliya. And loko ni langutisa swikolo leswi namuntlha hi ringetaka ku vula ku i public a hi private swi humese swidyondzeki swo tala ngopfu na ti-distinctions letiwani ti ri kona. Mhaka leyi ni hleketaka ku ri hi fanele hi langutisa tanihi vatswari va masiku lawa hi ku hi hina se hi nga vatswari i ku sapota vana va hina. Vanhu vo tala lava va yisaka vana eka ti-public school a va endli leswaku swa ku ti-follow up na ku langutisa ku loko n'wana a ku u tirhini o ti vulavulela ku a ta hundza ka vatswari na. Loko ho ka hi nga sapoti dyondzo ya vana va hina tanihi vatswari hi mhaka ku hi le ka public school xikolo swi vuriwa ku i swa mahala ti-results hi ta tshama hi rila hi vu-public na vu-private byani ku ri ku a hi swona ngopfu hi ku ya hi mina. A hi sapoteni dyondzo tanihi vatswari hi landzelerisa n'wana a vuya before a ya ku tsutsumatsumeni hi vona ku swi endliwile na hi ku loko a ya vuya navusiku u va a karhele hi ndlela yaliyani. Swa hlamarisa ku twa ku ve xikolo xo karhi mi nyika xikombiso ni ku ngezimani hayi a hi pasisi loko ni langutisa nkarhi loyi nga dyondzi wo a hi ri hava ti-resources leti vulaka a ku tirhisiwa swipele mara ku na swidyondzeki leswi swi humaka ka the very same school. Sweswiwani vanhu va le ku humeseni ka timali to tala va yisa vana ka swikolo swa ti-public kwele makaya munhu a suka ka ngezimani a ya dyondza green a suka ka ngezimani a ya dyondza hlamani ka malamulelo mara i public na yona. Why na swi vula ku hi le ku nyadzeni ka xikolo lexi xi nga kwala emugangeni wo walowo loko vo languta lava
va nga dyondza khale a va famba hi milenge va ya vo xikundu hayi na va yini hikuva ku ri hava xikolo kwala kusuhani sweswi xikolo xi kona lexi lavekaka tanihi vatswari i ku seketela xikolo xexo na vana lava va dyondzaka ka xona hi karhi hi landzelerisa hi minkarhi leyi hinkwayo hi ta byi vona mbuyelo hi ta wu vona ka swikolo sweswi vuriwaka swa ti-public hikuva hambiloko u n'wi yisa ka private n'wana loko wo ka laya ka private hi bohe ku landzelerisa hi ku se hi landzelerisa mali ya hina laha munhu a nge swi lavi ku luza ma-1000 so hi le ku tshikeleleni ka ti-public hikuva hi nga lavi ku landzelerisa munhu a vitaniwa tani mutswari u ta vona mi ta burisana hi dyondzo ivi munhu a ku a ni dyondzi xikolo mina ni buwe hi nkarhi mingisero mina ka mina ni khenseli papa na khensa swinene hi sweswo mingisero munghana na FM emakumeni nharhumbirhi timinete ku bila awara ya 12 hi amukeleni tatana Hlulani Fanuel Magayisa hi twa ku va ri timhaka tingani ta awara yan'we gayisa la hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula a ni mingutini Magayisa loko a lava ku fika laha ka vito ra mina a ku Patricks i mingutwa ku a nga swi tsakeli kahle ku swi hlaya vito ra mina se kohe ka ni vanhu loko va nga ri lavi vito ra wena a va ri la a yeneni ka tatana Mike Maringa tatana Mike Maringa va suka ka hofisi ya MEC wa timhaka ta dyondzo eLimpopo MEC Mavonelo Ramakhanya lava hi nga ta va hi bula na vona la hi languta ku se lembeke leswi va nga sungula ri sungule njhani va vone yini tanihi ndzawulo ku fika sweswi mani va amukela hi bula na vona hi ndlela yoyoleyo tatana Maringa enhlekani mi amukerini enhlekani phalanga hi ri enhlekani le ka vayingiseri vona vanhu kwa hina lowa ndhuma swinene wo rhandza hi vanhu pera wona wa rhandziwa swinene a hi sunguleni la mi sungule njhani lembe ngopfungopfu ka vadyondzi tolo tatana Maringa tanihi ndzawulo a Limpopo no khalanga mo ni kombisa ku lembe ra hina ri sungule kahle tolo MEC Mavonelo Ramakhanya a va fambe na premier matshavathava ya tindhawini letiya ta le Moroke va ya sungula ku vona ku xikolo xi fambisa ku yini laha hi nga fika hi nyikela hi uniform ya xikolo hi nyikela hi tintangu khalanga hi nyikela hi ti-laptop ku vana va ta kota ku ya xikolweni mara laha a hi langutise ngopfu kona hi ta tsundzuka hi suka kwala masiku ndzhaku hi ta langutisa timhaka ta sanitation a va ya ka swikolo leswi a swi hlupheka hi sanitation ka masiku ndzhaku leswi swi nga confirma ku sanitation liya a hi vula kumbe swiyindlwana swo tipfonela ka swona va nga akeriwa ena hi swiyindlwana ntsena hi swa xiyimo lexa manyunyu vana va lava se va na ti-toilet leto ka ti nga ri ta magoji loko vulavula hi ndlela leyi na tsaka hi ku mi vulavula hi sweswo hi ku ni twe premier va kha va vulavula hi tiphesente laya va komba ku hi suke ka 12% mi suke mi ya ka 50 hambi 51 loko ni nga hoxisi kambe nkarhi lowu va nga wu kombisa laha wu lehile mani loko swo fambisa leswiya swi vula ku swi ta hlwela ku hela kambe loko mi ka mi languta hi ku angarhela tanihi Limpopo a mi lulamile ku sungula tona khalanga a hi lulamile mi ta tsundzuka ku swikolo swi pfule hi ti-17 mara vadyondzisi a va ri kona xikolweni hi ti-15 na ti-16 leswi a ku ri ku la ku lulamisela vana lava fikaka lava nghenaka from grade 1 na 3 grade 1 R na grade 8 so a hi lulamerini leswi va rhangele ngopfu swona leswi a ku ri swona leswi va MEC hinkwavo swilo swa palamende na opposition a va ya ku swi langutiseni a ku ri ku loko vana lava ya ku xikolweni va na scholar transport na lava tirhisaka scholar transport xa vumbirhi swakudya swi deliveriwile xikolweni na ivi xa vunharhu lexi nga xo hetelela a ku la ku cheka ku tibuku ti fikini na so report leyi nga yi kuma ku hava xikolo lexi xi pfumalaka tibuku hi delivare loko ya fika October a hi se tibuku ka swikolo hinkwaswo swakudya hi kuma swi tiva ku swi na expiry date so a swi deliveriwa hi Monday na Tuesday a hi timangi report ya ku kuna xikolo lexi kuna service provider loyi a nga tsandzeka ku deliver ku na vana loko va nga dyangiki loko ku ve va kona va ta hlanganisa na hina hi kota ku intervene ku program leyi nga kavanyeteki hi ku budget ya yona yi kofa lembe na lembe ni va ni kha ni dyondzisa vatswari la a mi se ni khensa tanihi ndawulo kambe yi va mina ni khensa n'wehe tanihi ndawulo ku onge timhaka letiya ta ku
swikolo loko swi pfula ku twala ku he mina xikolo hala ni kumangi ripoto va yi khomini mhaka leswi na leswi na leswiya a swi vangi kona na loko ri ku swi ve koho nhlayo ya swona yi tikomba yi kha yi ya hansi swinene mi endle yini ku swi kota ku twisiseka ku dyondzo na ripoto a swi fambelana na swikweleti na mafambiselo ya xikolo? I mhaka leyi tshamaka hi kha hi tsundzuxa tinhloko ta xikolo swi ve kona swivilelo swimbirhi swinharhu khalanga leswi nga fika hofisini ya MEC ya endla laha ti-principal a va khome tibuku ta vana leti vana lava hi va nyikaka mahala mara principal a la ku va nyika a ku a nge va nyiki hi ku mutswari u kolota mali yo nge n'wana i lahle textbook so hi ku no a swi tisiwi swona na wena wa laha Afrika-Dzonga a wu pfumeli ku n'wana a tsoniwa tibuku leti mfumo wu n'wi nyikaka mahala kumbe a nga komi report card ya yena kambe over and above that hi tlhe hi vuya hi ku mutswari un'wana na un'wana loyi a kolotaka xikolo a hakeli ku hava i dyondzo ya mahala ha swi tiva mara ku na responsibility leyi vatswari va faneleke va yi acknowledge va yi kota ku ya mahlweni se lexi hi vulaka xona hi lexi loko mutswari ku ve ku SGB na vatswari va teke xiboho xa ku hi mhaka ku se hi hakeriwe xikolo xa manyunyu mfumo mara a wu swi koti ku hi tholela security a hi kumeni security kumbe mambirhi mo rindza xikolo lava hi nga va kuma hi nga kota ku va hakela 500 rand hi lembe so tanihileswi xikolo xi nga na 500 vana swi vula ku munhu un'wana na un'wana ta humesa 1 rand ivi vatswari van'wana va fa va kokela ndzhaku loko ku ve ku i xiboho lexi nga teka hi majority mutswari yaloye wa kolota so before n'wana yaloye a nyikiwa report hi ku report a nge tsoniwi hi ri mutswari a ti mahlweni a fika vula hawa xikweleti xa mina na xi tiva ni ta xi hakela i 12 rand ya lembe ni ta va ni xi hetini in 3 months ni ta tisa hi 4 rand ya acknowledgement ya mutswari yaleyo so a ku na mutswari loyi a faneleke a tshama a nga hakeli mali a ku hi mhaka ku i dyondzo ya mahala i dyondzo ya mahala ka vana mara xikweleti lexi nga vangiwa na ntwanano lowu va nga wu endla na SGB it's binding ka mutswari un'wana na un'wana nga na n'wana ka xikolo xexo ku ve a ku na ndlela yin'wana yo kumbexani va nga ya va fika ku phela mine hana peni ni nge swi koti loko ka handliwa xiboho lexi loko ka handliwa xiboho lexi khalanga swi kona sweswo swa ku munhu i fane a ta fika a vula ku mani voni swi ni nge ti ta no va mutswari ni ti hlayisela vana ni va hlayisa hi mali ya mudende leyi loko ni yi kuma a hi heti na n'hweti hambi no ni nga ti kamakama a ni swi koti ku ni nga humesa na 1 rand ivi SGB yi fika yi tshama hi ku twanana ka wena yi ta vula ka no at least hi ta ku exempta u kota ku hi sula xikweleti xexo mara a swi apply ka un'wana na un'wana mara hi ku lexi tsakisaka hi va aka ndhawu ka ndhawu yin'we va tivana ku munhu wa ta namuntlha a ta relapsiwana a ku mina ni hava na peni mindzuku i n'wi vona a kha a phawa a ni ye dorobeni a ni ya humesa leyi bayi kumbe yini sweswo kumbe i n'wi vona a tlakule gasi ra swo nwa a kha ya ku tipimeni ni khomeleni kwala xinchinana lexa xi fikile tatani Maringa ta kota ku ya yisa mahlweni andzhaka leswi laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula khumenhongo yi nga se ba awara yan'we mango ya misava na tatana Hlulani Fano magayisa hi tlheleleni ka tatana Ike Maringa kusuka a hofisini ya MEC Mavonelo ruli ra makhanya ku nga MEC wa dyondzo eLimpopo hi ndlela leyo loko va nga si famba mintsundzuxa loko no tshikani rivele miyingiselo wa mina ku ni va vutisa ku Limpopo yi nga va yi tirhe njhani ni tshemba va swi tiva va nga hi byela ku yi tirhe njhani ni ta ringeta ku va phija va ta ze va fika kwala va hi byelaka ku yi tirhe njhani kambe sweswi a hi yeneni mahlweni tatani Maringa ni khetseli swinene loko mi ni khomela riqingho rorolero minkarhi ya ku tala loko pfuriwa swikolo ku ta tala ku vulavuriwa ngopfu hi swilo swimbirhi kumbe swinharhu switirhisiwa swa le swikolweni na miako na timhaka ta vadyondzisi kambe a hi languteni leyi ya vadyondzisi leyi tanihi Limpopo mi le ka xiyimo xi njhani mi le ka xiyimo xa ku mi nga komba ku mina vadyondzisi vo ringana kumbe mina nkayivelo wa vadyondzisi Muhachi mhaka ya vadyondzisi yi tricky ngopfu because hi vulavula hi vanhu lava fambaka hi milenge endleka loko hi December xikolo xi pfala xikolo xi pfala xi ri na mathicara yo ringana loko xi ya pfula va ku vambirhi va hi nghena Xiyimo mara hi ku ya hi budget ya hina yona nhlayo ya hina yona vadyondzisi va hina hi ku ya hi nhlayo ya vona lava nga swikolweni a va ringanerile mara mi ta tsundzuka ku hi December hi laha hi ludzaka vadyondzisi vo tala swinene lava fambaka va ya apeceni so hi ndlela yaleyo loko swi fika January nkarhi lowu hi sungulaka ku hatla hi pfalapfala swivandla leswiya swi nga kona mara ni nga tiyisisa ku xifundzankulu xa Limpopo a xi na shortage ya vadyondzisi mi ta tsundzuka ku na tibasari leti hi ti humesaka letiya hi kondletela ku vana va ya va dyondzela timhaka ta vudyondzisi
ku va ta pfuna la ku nga na shortage kona so kuma ku van'wana a va va nge plate nyana na switch maka ku shortage ai kona swivandla swo tala swi va swi pariwile. I think in tava ni vekise leswi a mi lava swona ya mi vekise swona yo ni tlhelerisela kwala ka ku boka va nga se placeiwa swi vula ku leswi ku ve ku matholere ya kona mi ndisa ku yini a mi ndisi swona leswi swa ku mi hi vitana hi ta ndla ti-interviews ku na leswi ya hi ngo ku na leswi swa hi ngo i priority because i basari yaleyo mi ta tsundzuka khalanga ku sweswi loko va hi timhaka ta mintirho ya ma-teacher college leti ya ti college ta vadyondzi ta vudyondzisi to tala ivi ti pfariwa so vanhu vo tala lama ku dyondzeni hi vona va lava hina lava hi nga va nyika tibasari ta fundza luxaka so na loko mi kumaka va compete amongst vona vinyi so in the main ama kumukatiko hi vona va tala ku va na nkateko loko ku ri na swivandla leswi se swi vula ku yini ku a ku vitaniwe ti-interview vo yisiwa kunene va ku mathevula fambani miya poso yi le ka miyexe no placement ku ta va leswi hi nga tshama hi leswi a swi endliwa leswi mi nga sungurisa swona a hanya nthomo swa ku hi mhaka ku se humini hoxani famba i endla ti-practical kwini leswi ha va place va kota ku kuma experience yaleyo la ku nga na shortage ivi loko ku ri na tiposo yi fane yi advertisiwa khalanga ya advertiser loko yi humini so lexi fane ku va nyika xona yi experience liya va plate eswikolweni va ya ku tirheni yi experience liya va yi lavaku ku at least na vona loko ku va kota ku apply se swi vula ku lava ni byela ku mathicara vo hlamala va tisile va ku hayi ku tisile thicara ra history sweswi la a xikolweni lexonge a va vulavule ntiyiso khalanga yi sweswi swa dyondzo swa hlupha ku ite a va vulavule ntiyiso because la ka education hi na matholelo yambirhi yo hambana that's why loko mo xava ti-newspaper masiku hinkwawo mi nge pfuki mi xi vonini xivandla xa thicara va ku laveka thicara ka miyexe swi advertise wa ku hambana loko vo va lava hi communicate ka department va ku swi vona ka website na le ka ti-newspaper so ma hambana matholelo ya kona a swi hangi swi ya le henhla mara lexi ni xi tivaka i ku loko se wo va i dyondzini va ku placing endla ti-practical tete swi vula ku wa qualify to a point ya ku they can place you because ntokoto lowu va wu lavaka i na wona i vuriwa thicara se entiyisi lexi a xi vava ngopfu ka loko ku ze ku tisiwa mhaka leyi ne le ka Munghana Lonene tatani Maringa a ku ri mhaka ya ku ongeti lava va placeaku va na ku voyamela tlhelo ro karhi ku voyamela tlhelo ro karhi kumbexani va nga va voyamela tlhelo ro karhi ku ya hi ririmi kumbe va voyamela tlhelo ro karhi ku ya hi mbala se a va lava ku tiva ku kahle loko ku tekiwa xiboho ku fana na sweswiwani loko vanhu va lava ku va madyondzi va ta ya ka district office Mupani va yisa ti-CV ta vona va kombisa ku va va koka yini ka database va ku mathevula va kwala na vona loko mi tshika mi lava thicara se va ku van'wani vo hindiwa hi mhaka ya swivangelo sweswi ni nga swi boxa laha henhla ya no na yi twa khalanga ni hleketa ku mativa i topic ya kahle loko ku ve ku a yi zangi nga yi chuka kahle a ni ta ku ni yi lavela nhloko ya human resource la a yi clarify kahle a yi teka from leswi va langhisiwa ku swona ku va nyikiwa tibasari a va teka through the process and everything hleketa ku i topic ya kahle leyi nga yi ranaka siku hinkwaro maka ku loko mi langutisa vana vadyondzisi va hina lava nga kona sweswi va ha ri i vantshwa hi lava sukaka tiyunivhesiti va nghena hi yona basari leyi at the end of the day hi fanele hi tlhe hi vona ka ku na munhu loyi a discriminate-waku hi mhaka ya ririmi leri a ri vulavulaka so a va ta hi nyikana ti-statistics ku hi dyondzisi hi yise vangani xikolweni hi upgrade vangani ku sele vangani leswi endlaku hi nga koti ku va nghenisa ka system va tlhela va kota ku yi va absorba va helelini hinkwavo yini hayi a hi pfaleni kwalano i ntirho kaya wa n'wena muhumelerisi wa mina ni ta twa hi n'wina mi ri vambirhi mindzuku i sikunkulu a Limpopo na va vona na vatirhikulori lava le ku fambeni va ya va ya lunghisa lava nga ta tirhela kona mindzuku kambe hi vuyena namba mani na n'waka mativa munhu loyi a nga onha swilo swa hina i Njindana loko a pona a ku mani lava moyeni i nkarhi lowu a hi tshame na nkulukumba lowu suka Joni loyi a tisaka ti-results so a ni fanele nghena ka briefing ya kona ni twa ku hi tirhise ku yini so Njindana a pona
le fane ni ya moyeni se ni vulavula na n'wina se va boardroom ya kona i mhaka leyi va khiya ku va ku yime security va swi tekela ngopfu henhla loko a yo fona 5 minutes after i nge ni kha ni mi byela sweswi ku xifundza xa Limpopo xi tirhise ku yini namuntlha mundzuku namuntlha loko mani enji va announce madyambu ya namuntlha va announce yini na mundzuku ya announce yini se swi ni bihini mhaka ya ncindano kambe hi ku langutela ka n'we loko hi kha hi hetisela tatani Maringa mi ri yini mi langutela yini tani hi ndzawulo kumbexani ni vona na riqingho rin'wana ri kha ri rila laha kumbexani hi nga twa na vo ku va lava ku mi vutisa yini va nga ta tala va ncaca loko se mi fambile va ku ni va pfalele handle kambe n'wina loko ma ha vulavula hi tlhelo rero ta va hi kha hi twa ku loyiwani i rila ku mi vutisa yini mi langutela yini tani hi ndzawulo mi na ku tshemba na mi ta tsundzuka ku last year hi handla xitshembiso ka premier kumbe premier i hi nyike target a ku n'wina va Limpopo le mi nga kona na ku tshama mi ri na mbancila a ni swi lavi hi kume leswi va ngo i translation ya kahle se lexi fanele ku xi humelela ka siku ra mundzuku i timhaka ta ku hi langutele ku 80% ya premier nga hi nyika yona ho fane hi yi ba hi tlhe hi veka hansi hi langutela ku hi improve ka ti-bachelor hi improve ka ti-distinction ti-diploma ta hina ti-improve so hi hlekete ku leswi hi nga tirhisa swona lembe leriya a hi ri ka 67 hi gonya hi 72.1 so premier i lava 8% and above ya increment hi hleketa ku leswi hi nga tirhisa swona hawa 80 hi nga va se hi nghenile tatana Maringa hayi lavani ku va lava ku mi vutisa a va ha tangi va vuye ve va fikini a ni twa ingari va ha jika kule se a ni lava ta famba yimani hi twa ku a va lava ta mi vutisa ku yini lavawani i nhlekani mi amukeri hayi njhani hi pfukile mi njhani hi pfukile a khensa ndzi xitala vito me xivutiso xa mina ku vutisa muendzi wa n'we kulani mhaka leyi a nga yi hlamula a nga yi hlamulangi kahle vutisani xivutiso mi te mi lava ku vutisa xivutiso xivutiso xa mina i mhaka ya ku vanhu lava va ku funda va dyondzaka hi funda rixaka loko va vuya vo va place hi ngo tidyondzo hi mali ya hena a va hi tekeli nhlokweni ni mi twile papa mi nge yimani ku a hi ku hava xihlamulangi kahle va vuri kahle ku va lava ku tisa vanhu lava va nga ta langutana naswona leswi hi vulavulaka hi swona va ta tlhela va vula na ku va languta yini loko va veka mani kwihi sweswo ku taniya ni choku kumbexani namuntlha ni nga va ni tekenyana ximinetani ni tindla muvulavuleri wa ndzawulo kambe nga ri swo mi nga vula swona tatani Maringa swona no hi swona hi tati hi la ku fundza lexaka ku va topic ya siku hinkwaro a hi kumeni munhu loyi a nga ta vulavula hi yona ku nga vanhu va HR vona va va responsible na ku va offera ti-basari leti va tlhela va va responsible na ku make sure ku loko va hetini va ya trainiwa va tlhela va kota ku absorbiwa ka system na leswi mi nga vula ku nga vi na un'wana a pfaleliwa ku handle va ta kota ku hlamusela ku loko va pfala va pfarisa ku yini loko va sweswo ku taniya hi ndlela yaleyo ku na un'wana a ni ku i tata i le ku hlweleni tatani Maringa hi khensile swinene ku va mi kote ku ti nyika nkarhi wa ku ta bula na hina nhlekani wa siku ra namuntlha mi navelela mikateko tanihi xifundza ku kumbexani ka vula 80% letiya mi nga ti langutela ti va koho tlhandlakambirhi ntirho wa n'wehe wa munduku wu famba kahle hayi ta va hi ri koho no a khensa khalanga hi ta vuya hi tlhunguta kahle loko hi hetini mara premier va hi nyike ti-marching orders leti 80% or nothing ni mi twile inkomi khensile ka vayingiseri a khensa i tatana Mike Maringa va vulavulela MEC wa timhaka ta kumbe MEC wa timhaka ta dyondzo eLimpopo MEC Mavonelo Ramakhanya hleketa ku va nga va kume timali muni va ti-percent va ndzawulo ya dyondzo kwala ka xifundza xexo hi nga ka xona hi ku hina hi haxa swa tiveka ku hi kona a Limpopo hi kona a Mpumalanga hi kona a Northwest hi tlhe hi va kona a Gauteng na tiko hinkwaro loko mo ya ka SABC Plus mi kota ku yingisela na loko mi ri ndzandzeni hi ndlela yoyoleyo 0860002543 vayingiseri hi loyi ha vulavula timhaka dyondzo eka siku ra namuntlha a hi kuti kuwe u ta na tlhelo ri nhleka hayi minjhani papa hi pfukile n'wina minjhani hayi pfukile vo tsutsuma n'windi wa n'wina ende va tlharihile loko va hlamula xivutiso xa ku ri a va tikuma ntirho va ti swi endla kha va ti tiva mara ni ntirho wa vona
avane ka xiyimo xa kahle benge na mina ano ringeta ku ti tlhariheta mara na swi tiva benge vuli hi ku n'winyi wa to anga se vulavula hi tona nge se vulavula hi tona va nga boha ngopfu va nga boha voko maso wa maso ya ku ri xivilelo xa mina xikulukumba laha tikweni loko karhi hi vulavula hi ku compare ti-private na ti-public school lava va nga swi tiva va nga yima ku na mehe lava nga ya tiyunivhesiti va langutisa maamukelelo ya vana mo special tiyunivhesiti nyika xikombiso lexi matikoxikaya kumbe ku fana na munhu huma kona hala ka umalamulele ti-high school to tala ti endla ti-subject to ringana 6 or 7 ende tin'wana ta kona ti katsa na meti wena wa xivongo lowuya ende loko u ya yunivhesiti lowuya meti a wu katsiwi ti-point ta kona a hi nge mi kuma ka course yo karhi va ku vana va 16 point u huma high school ya hala makaya u khomi 7 wa subject ivi ya 7 ya kona liya ya met wa xivongo ivi lo va huma ku ti-private school mo especially madorobeni mi kuma ku munhu wa kona u endli kun'wana kwala ka vo 15 wa subject ti katsa na subject tin'wana ti-subject ta ku tin'wana ta ku hi fika hi hlangana na tona tiyunivhesiti ta mina xikombiso na yin'wana ve technical drawing lava nga endla swa mechanical va yi tiva yi fika yi va hlupha swinene ku va fanele va dyondzisa ku khoma na rula ku na tin'wana ta subject to fana ta vo quantitative moduling ti kona high school mara matikoxikaya a ti kona ti-subject teto hi hlangana na tona ntsena ku hi a tiyunivhesiti mara government ya hina i tikomba yi nga ri a yi na mhaka ngopfu na swona sweswo kumbe hi mhaka ku vana va vona va dyondza ku le ka ti-private school va dyondza subject letiya loko yena a endli 15 wa ti-subject i va lava 16 wa ti-point already yena u la nghena kun'wana kwala vo 30 something loko yunivhesiti yi fanele yi amukela yi ya hi ku mani u kume ti-point ngani u kha va hlaya ti-result obvious hina hi humaka le kaya hi yo fika hi lava nghenaka yunivhesiti va fika va nghena hi mboho wa nayiti mo special ka ti-engineering courses ku ri ta va na problem laha tikweni education a yi ringani South Africa hi leswi Maringa loko va nga tsutsuma nga ta vutisa hi swona kumbexana swi va kulu ngopfu ka vona xivutiso lexi a ni lava ku tiva ka xona ka n'we i ku nan'waka hi le ka lembe ra vu30 hi nghene ka xidemokirasi swi teke malembe ya lamo ku va tatana Panyaza Lesufi ku va munhu wo sungula ku vulavula hi timhaka ta ku hikokwalaho ka yini hi nga tsali xikambelo xin'we swi vula yini na ku tsala xikambelo xin'we a swi ngo ti pfuna nchumu hi nga tsala xikambelo xin'we mara a swi nge vuli ku ri hi ta ringana kambe yi ta va yi ri yin'wana ya ti-benchmark to antswa ku se hi ya ka tlhelo ro karhi hi leswaku ti-subject hinkwato leti endliwaka high school xikolo xin'wana na xin'wanyana lexi le makaya a xi fanele xi va na mathicara lama dyondzisaka subject tele ku na vana ku fanele ku nyika example ya technical drawing ya munhu loyi a kota ku tirha hi mavoko a kota ku dirowa ku bawuta i fanele ri yimisa leswiwani screw xi yimisa leswiwani sweswo tanihi nsimbi ya so loko yi tsemiwa yi fanele yi tsemiwa hi size ya so i ntirho wa mavoko mara ka makaya a hi na swona sweswo a hi na to subject teto lava humaka ti-private school vona to ti-subject teto ende va tlhela va pasa distinction ni nyika minduku kumbe n'wana wala nga yingisela a kumi chance yo a langutisa vanhu lava nga pasela henhla swinene a langutisa ti-subject ta vona mi kha va endla vo 13 14 15 16 ti-subject ta kona loko mi langutisa letiya hi nga ti tivi hi ku hina va be ti-distinction hinkwato hi ku a to hlupha ngopfu subject letiyani a ti fana vo biology kumbe yini kambe sweswo wa masiku lama hina hi dyondzile ya khale ya hina ya hina n'wina leyi hi nga dyondza yona life sciences a yi fana biology a swi fana life science i subject tin'wana ta simple leti endla ku va kuma ti-distinction mi kuma ku munhu wa kona ku endli 15 wa subject u kume 13 wa ti-distinction hina swi hi tikela hala makaya a ni nge vuli ku democracy ya hi khavhara hina hinkwenu democracy yo tirhela vanhu van'wanyana inkomu mo ni siyela van'wanyana nemetwe un'wanelo inhlekani ayo njani hi pfukile minjhani hi pfukile a khensa man matamisa lo wa ku huma kwalano ne hi xilungu ni nga ku he just hit the nail on the head na ku taka ka comment ya Panyaza loko ku ri na hi fane hi tsala i exam ya hi 1 and of which mina ni hleketa ku swi nge koteki reason being the resources the facilities swi nge fani so madyondziselo methodology loko swo swi nga fani ka madyondziselo na approach and everything why hi tshama ka exam ya hi 1 hi tsala paper ya hi 1 ku ri ke madyondziselo na approach na ti-facilities a swi fani ma swi vona
so and xivutiso xa kahle lexi mi taku na xona kambe xivutiso ku nga va ku mi vona onge loko ho tsala xikambelo xin'we swi nga veka ka ntshikelelo lava va humaka ka swikolo swa mani na mani ku tlula ka lava va humaka ka swikolo swo ka swi nga ri swa mani na mani. My point exactly. I think government fanele yi tirha hard ku yi equipped in terms of the facilities before ba faka ka that level na vanhu lavan'wanyana. So se mi le ku vuleni ku yini? Mi le ku vuleni ku loko mi tshame kwala mi nga kona namuntlha miri IEB exam yi le henhla ku tlula DBE exam? Yes, exactly. That's my point. Ebe se ebo tsetana la Marcon. Ni mintsere. Ana la ku taka point yo ankanete ku yes loko ya ka university un'wana anga endla argument akuna mara ka university tsala paper 1 hinkwenu swi nga khathaleki ku na we ita u huma hi le ka IEB lo ita a huma hi le ka NSE. Yes. Ankanete ku kuna those situations whereby mbita kuma ko these students from emakaya itlhari ku tlula kumbe ku fana na munhu wa huma ka inani mara ibangani on a ratio. There are very few, but majority, that is one the result in most of the cases, the result is because of the resources, not the facilities. Simple as that, but pet. I cancel 0860002543 number later. Kambe sweswi ai kumeni mahungu ya misava hi lawa hi tiseriwa wona hi tatana Hlulani Fanwell Magayisa. Ndlela yin'we ntsena leyi hi tirhisaka loko ya le ku nga na tatana Magayisa hi leyi. Rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi. Hey, but Mjani, it's just unfortunate ku hi le ka democracy la. So these independent bodies in tona ti na the rights to tisa exam ya tona. So a swi nge fani ku na itsala ku itsala exam yo fana a swi nge be fair because the facilities, the resources na swin'wana is not the same. Simple as that. Avuxeni Butpate. Panyanza u vulavula mhaka ya ntiyiso swikolo swi fanele ku ri swi tirhisa curriculum yin'we swi tlhela swi tsala xikambelo xin'we. Loko mo languta swikolo swa mfumo kumbe lava va ka hansi ka swikolo swa mfumo dyondzo ya yi le hansi swinene swa tika na ku humelela evuton'wini ku consideriwa ngopfu lava va humaka swikolo swa swi nga ri swa mfumo swa ku tiyimela. So u vulavula mhaka ya ntiyiso i Demise Rikhotsela Pitori. Butpet na muhumelerisi ni vona nge mhaka leya ku vana va nga kumi indhawu yo dyondzela ka yona va ku swikolo swi tele swi nyanyisa ngopfu hi teenage pregnancy because loko buka tinhlayo ta teenage pregnancy ka malembe ya 7 lama nga hundza ku ta fika sweswi lembe na lembe ti le ku tlakukeni. So vatsongwana va tala mara swikolo a swi le ku akiweni. Swikolo i xilo xin'wana xa ku hi xitalo xi akiwa once in a while swi vona kan'wenyana nje tindhawini ta ku tala swi karhi swi endleka. And then loko u ta haleniwani vo Cosmo City lexi endlaka ku va na ntshikelelo futhi i mhaka ku loko u ya le ka swikolo leswi va nga ku na ntshikelelo a ku na ndhawu u kuma ku vanhu lava nga tala le i Matsonga ka hina na Mavenda. So u kuma ku vanhu loko va ta Joni lembe na lembe loko va karhi va vuya na vana lava tsanana a hi hinkwavo mara vanhu vo tala u kuma ku va vuya na vana lava tsanana va fika va lata va registara la. So u kuma ku na va le Mpumalanga ku na va le Limpopo ku na va le North West swi fika swi endla futhi ku va na ku tika. Avuxeni Mashi. Hambi leswi premier leswi va swi vulavulaku swo endleka swi nge pfuni nchumu. Vana ve le ka public school na le ka private school a va nge fani hi lexi mathicara me le ka private school ma monitariwa swinene ku na ntirho wo tala swinene a ku na nkarhi wo relaxa ku fana le ka public school wa ri kuma thicara ma tiyimele ndhutini kha ma vulavula hi swa satu swa tipolotiki ta vona and so on. Se le a swi tirhi le ku tshama ku ri tlilasini and vana ve le ku dyondzisiweni a hi timhaka ta ku ri vana nkarhi wun'wanyana ka ti-public school vo va slow kumbe yini
kumbe ka ti-private school vana vo tlhariha ngopfu mathicara ma le ka private school ma dyondzisa swinene hi mhaka ku yini ma akhawunta loko swilo swa vona swo ka swi nga fambiki kahle compare eka ti-public school ka ti-public school na loko va akhawunta ti-consequences ta kona a ti nge fani na le ta le ka private school aka private school swi ngo endleka u kuma ku ri na pay ya wena yi za yi ya deductiwa mara ka public school a wu to byeliwa ku ri nga se koka masokisi va ku hwi hi ku ri comrade hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM makombandlela la hi lexihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula khensa swinene mingisero mina u nga kota ku rhumela voice note a khensa swinene nomboro ya hina ya voice note 065 hi ndlela yaleyo Caleb Kachalia u tshike ntirho ku va xirho xa DA swi vula yini vumba i ya kwi hayi i swa njekisano wa siku rin'wana kambe kun'wana mingisero loyi nhlekani xikalavito nhlekani Kalango. Aye papa. Mfugeni. I vatomi njani? Ku tsarisa loko mako. Mina problem kumbe ina problem na aku nina problem anga ku hi. Hiku anele swi hlupha hi ku hina lava vo tlhariha hi teka vana va yisa ka private school. In public school kuna meeting hina hi tlha ku hi rangelela kwala hi la ku ya fambisa meeting wo lowu vana va hina va nga ri ka wona. Evi hi tsundzuxa vanhu lava vana vona va dyondza ku la va tsundzuxa swilo swa wrong swilo swa public swi onhaka ka risi hi va to phuva hi ku vana va hina vana va dyondza ka ndhawu ya kahle so swi kahle ku hi kota ku tsundzuxa ku na loko hi ku hi yisa ti-problem a hi nga rivali ku va a va strikeangi ku strike lava vo ka hi twa ku onge vona a va tharengi va public hi ku vo tala loko mo va langutana va khomentaka hi ta twa ku ni le joni mara a ku xikolo xa ka majozi high school ya le ka majozi vana va kona va ve le joni swi lava ku hi tsundzuxana kahle na ku kha hi khomenta swin'wanyana hi nga hi ku ni tsakisa na loko mi swi vula ku na vatswari va xikolo xin'wana va suke va basisa xikolo xa vana va vona a nge suki wa private a basisa xikolo xa public hi ku a swa yena mara i ta kota ku foyina ku xikolo xa le kwinikwini xi khomile ni mi twa kahle se swi lava hi tsundzuxana swilo swa both phede xa vumbirhi lexi na loko ta hleva kunene ni byeleni na loko i karhi i dyondzisa primary swa boha ku i fuwa tihuku kwala ka primary yaleyo ku swakudya swa ku feeding school leswi swi fanekele swi nyiketiwa vana va tiko a swona kumbe vatswari ya vana hoko njhani wena xikolweni xa mfumo hayi le purasini bye ni kenselani xa vumbirhi swo phala ngo loko swi sala swakudya leswiyani a yi va nyiki vatswari va tiko va nyika tihoci ta vona a nga fuwi tihoci mudyondzisi hi ku wa hola ka department and case ni xikalavito ayi kona mani hleka kambe swona swi na swa vulavula leswi a swi vulaka loko swa endleka kambe n'wana mingiserelo nhleka hi fambiseni botphede ta mi hlayela mahungu mi pfukile hi pfukile njhani hi pfukile a khensa swinene loko mi yi bela riqingho mani mi rini n'wena ka education hi tlhelerini foni ni tolo hi tlhelerini na namuntlha a hi ri kwale loko hi vuya kahle hi ti-22 se hi ta va hi khe hi vuya na ti-feedback ta ko swi kahle ku loko hi ta na mahungu hi tlhe hi vuya na wona a mi se kuma nomboro ku a ni lava ku loko mo va mi ri na nomboro nyana hi ti-22 ta ti venge ti mbuya hi tona ni famba na n'wina na ya yingisela ni twa kahle i mani a mi byela ku yini tinomboro ti kona hi ya hlangana hi 10 o'clock lava nga va endla ti-active hinkwavo va hlangana hi 10 o'clock a kwala sunele SABC nyana kwala education okay le ka Petersburg second ya kwala okay na nta bona ite ni kombela ku tana yin'wanyana ya dyondzo ya dyondzo hayi na hi le ka dyondzo ntsena hi le ku ni kombela ku tirhisa rito rin'wana loko ri nga tolovelekangi vatswari hi endla na swiphunta loko hi tshamini lahani hi advise na swilo swa wrong because loko i languta mingiselelo a ku huma ku sweswi i swihlahlayini nyana ku
I twa n'wana mutswari ku meni nge endli leswi ni nge humesi leswi ni nge endli leswi mara loko i languta xikolo swin'wanyana swikolo swa valungu a swo hiba hi ku hiba minkarhi yo tala valungu va tshama hansi va tisecha ni ve na nkateko a ni ngo hina hi byeriwe ku i mahala na ai riqingho leri a ri fambeni kambe i ta na tlhelo rin'wana ra nkoka swinene hi byeriwe ku i mahala se hi ve hi khondza mavoko swi nga antswa mali leyi hi nga na yona hi endla xiseveseve hi vitana va maseve ku tlula ku ya seketela timhaka ta xikolo loko ku seketeriwa xikolo ni hana peni mina ni nge jikijiki siku ndliwe xiseveseve radio yi chava siku na nhlekani vanhu va tleni no tela makhelwana un'wana lo enhlekani Manje mfukeni. Hi pfukeni mjani mingi sir? I'm done with Akens. Vulavula nkulukumba panyaza. No doing much now respect. That is one guy learning respect that man. Kwa ku ka lewa not ngaku is just it was just a political view. One kwa ku with powers invested in him boyeka ku ngutwa u suggest swo tala tikweni swin'wana swi success swin'wana swin'wana. Mara loko a swi suggestiwa hi a professor of education and of some kind anta ku swi in line with practicality loko a swi practically loko hi languta ku hi huma kwini how did we arrive here mash ku swikolo leswi nga tiyimela ku va ku ri swona swi inanaka and loko mo cheke mashi kwala ka swikolo swi nga tiyimela majority ya vana lava nga laya hi lava va humaka ka mindyangu leyi dyaku zambala ra mpondo kumbe vatswari va vona va dyaku mazambala ya mpondo meaning na affordability so the practicality ya view ya vona a yi real mashi yi political because he was very careful loko a politician a suggested something mashi ni pfuneni ku twisisa ku loko va ku kusuka ka Matiyana yes ku ya fika a Western Cape yes loko va ku va tsala Afrikaans yi fana swi nga ri na mhaka ku a wu dyondza a khanyisa kumbe a wu dyondza Giyani hayi yes se xivutiso i ku swi nga onha yini sweswo swi onha hi ku na swilaveko sweswi endlaku ku swikolo swo tiyimela swi hi tlula so a swi ringani mhaxi ni vayingiseri vo tala va ka va swi mentiona kwalano and mhaxi practicality i ku swi ya ku costini ka mfumo lowu mina n'wi swi tivaka ku a yo va kona mali yeleyo hi swi vona yini ku mali yi kona na aka swilaveko swo tala swa tiko swo swi lavekaka swa essential leswi nga kotiki mhaxi ene ku ta vulavula hi ku hi ta prioritizer dyondzo eka hi tsandziwa hi ti-health na swin'wana na swin'wana swi nge vi real mhaxi that's why ni fiki ka conclusion leya ku it's just a political view hi ku the timing of the statement mhaxi no twa nga ku kumbexani xi na swin'wana leswi hi nga swi tiviki that is hidden in because the practicality swi ya ku durheleni ka mfumo mali yo tala mhaxi loko a vo sungula mhele ku antra ku kumbexana swi practical va sungula va hi byela ku no va ya swi implementa in which way swa ha ri na ntirho wo tala mhaxi swona swi possible but not now hayi ambi swi lavi ku vana lava va tsala xikambelo a university loko va nghena sweswi va nghena a Sefako Magato university va endla MBCHB va fika va dyondza swi swo fana yes va tsala phepha rin'we ri ku level 1 ri ku level year 1 year 2 sweswo phela swikolo leswi even in the first place a swi fana swi nga vangi kona loko ku dyondzo a yi believe ku ya fane mhaxi in the first place why are we having these private schools whatever what was the reason kahlani no private school kala ti ri koho yes ti ve kona hi nkarhi walowa wa mfumo wa xihlawuhlawu yes se a hi mhaka ya ku yi te sweswi ku nga na ANC kumbe yini private school a yi ri kona khana a ni matsundzuka ku hina hi kha hi famba hi liya ya bantu hi kha hi ta hi hala ka bantu ku tlhe ku va na concept purpose ya kona a ku ri yini ni lava ku liya concept ya siku rin'wana mara ni vula ku hina hi kha hi famba hi bantu ani ivi ku va na leyi ya xikolo swa mfumo yes ku tlha ku va na leyi ya independent mi ta tsundzuka ku la ka independent la hi laha a ku ya vokari la ka swa mfumo hi leswi a swi langute vanhu ngopfungopfu va lava va ririmi rero ra xibunu na xinghezi va nhlonge ya liya na lava va kusuka ka vuxaka bya va India na swin'wana kambe
loko se hina vantima kha hi ti fambela hi le ya bantu yes se lexi nga fika xi endleka i ku loko se hi nghena hala ka lowu wa xidemokirasi mfumo wu ku hayikho dyondzo i yin'we kambe liya ya private yi tshama yi ri private kambe leyi ya dyondzo ya mani na mani yi fana. So in conclusion mo ni mi byela ku hina loko fika la ka democracy ku fika sweswiwani ku hina vanhlonge ya hina lava nga nghena laya a va qualify yini a va qualify hi affordability ku u nga swi kota ku yisa n'wana wa wena laya hi laha se la vo dya kahle laha va nga fika loko mo cheka vo n'wina so hin'we mi nga ani kona a ni le ka bracket leyo ni le ku byeni ka ri ra xilondza mara hosi kahle masi sayisekani Mavonelo vayingiseri hlekani a ka ha ri na munhu laha mutini luya 0860002543 a ndzi vona nchumu laha ka x ima ni vona ku x i va mana va vulavula na mehe namuntlha loko swi ta ka timhaka ta dyondzo kambe hi kha hi vulavula na muhumelerisi la ku vanhu lava nge le ku ngheneni va tikomba ku timhaka ta dyondzo va ti twisisa a hi vandle leswi hi nga tshama hi ndlela ka minongonoko lowu a ni swi tivi xikwihi leswa swa xikongomelo a hi ndo a va telaka swona na mavito va va vuli va tala loko ri va koho ku nga wun'we kumbe vambirhi a va vuli Matimi Ndove i tsale ka X ako Limpopo 81.2%. Swi lo pfuta hi Matimi. Swi endlise ku yini ku ekusunguleni ku za ku va na IEB na NSCK se ku cince yini sweswi? Why mi swi vona why swi voniwa hi n'watipolitiki ku swilo leswi a swi fanele ku cinciwa ku ve ku na regulatory body umalusi swi nga va swi vula ku umalusi a va voni xihoxo Butsem mi tena yin'wana mhaka tirhise X handle Butsem yin'wana mhaka leyi ka vula ku na swikambelo leswi hinkwaswo swi langutiwa hi va umalusi fambi swikambelo leswi hinkwaswo swi vulavuriwa hi va umalusi se loko ri ku swikambelo leswi vulavuriwa hi va umalusi swi vula ku himpela va umalusi a ku fanele ku ve vo va nga rhanga va ku hayikho a ku tsariwe xikambelo xin'we a va ta va bumabumerile ku a ku tsariwe xikambelo xin'we kambe leyi un'wana mingiseri nhleka minjhani papa pfukeni minjhani khalanga pfukeni mirini n'we mina ni vona ku swi nge pasi leswiwani because mathicara ma hina lama public mathicara a ma tiyimiselangi ku fana na mathicara lama ma inani ma lexi mingiseri wa mehe hi ku mi hlonipha swinene ani ni kombela ku mi byela leswi mahemba a ni hi yini exikolweni khalanga na mina mudyondzisi ni dyondzisini ku na vanhu lava sweswi ni nge le ku vulavuleni na wena va nga madokodela ni nga va dyondzisa va pasa physical sciences lava va dyondzisa mahlweni mi nga ri na mhaka na hina lava va nga ndhaku a mi ya lava yini le ndhaku loko bence ri ri kona ndhaku mi ri vekele yini n'wina tanihi teachers ku ri ke ni n'wina mi lava fika mi hi mhako a hi mi vonangi loko mi nghena ivi mi hlevetelelana ka lava kwava sweswo kwava sweswo se mi nga pfuki mi vula ku vadyondzisi vo dyondzisa xikolo vo dyondzisa ka swikolo swa mani na mani mi yingisela na madyambu mi ta swi twa leswi va nga ta ka va vulavula hi swona hinkwaswo i swikolo swa mani na mani va ta va pasile vana va kuma ti-distinction va kuma yini a vadyondzisi hi vona vadyondzisi lava mi nge ha vadyondzisi mara nhlayo yi ya yi chika nhlayo ko nhlayo ya ku pasa ka vadyondzi va ka swikolo swa ka mani na mani famba mi ya languta ti-stats kahle makwavo mi ta vuya mi vula kahle ku loko mi ku yi ya yi kha yi chika mi langute yini hi ku yo ya yi kha yi gonya impela bye bye un'wana loyi mingiseri nhlekani mdani ba Cedric pfukeni minjhani pfukini akhensa la khensa lembe lerintshwa pfuxelana a swi lavi wehe swa lembe lerintshwa hambana na swona no bola mingiseri wa mina nhlekani sesi
happy new year sesamina I real plan ni byele timhaka mina loko xin'wana hi nga na challenge ya xona ka board preparation I timhaka ta xikolo fees ni kuma ku xikolweni na n'wana se loko hi ku ya hi policy loko ni ri na n'wana na vana vambirhi va hunguta xikolo fees mara the amazing fact for example va ku wun'we va ku one child 8.3 ivi va ku two va ku 16 month va ku the 100 rand instead of 60 my boy ingane 100 rand go to trade na kan ke ita shama lo pfumala va vantlhanu mara a swi ni pfuna nchumu ku va nyike discount and on top of that what fact I just saw the Lord sponsor one of our days you sort of fana na medical aid hiku so the net nta hakela 100% school fees so the mina varambi now ya school le primary school fees shintamela because loko senhlele le bengwa ni sona maketike so many mana kubzela xikolo leswi hambana hi leswi ya vengeri i ti quintal kuna quintal 1 ku fika ka quintal number yale ani loko tika ti tlakuka ti quintal leti ti quintal I ku ya hi ku vana lava vele ka ndhawu leyi nga swela ku fika kwihi kuna la swikolo fees swi nga hakeriwi na peni kuna la ku hakeriwa ku mali ntsongo kuna la yin'wana se swilo leswiya swi khumba hi mhaka ya ku ndzawulo loko yi kha yi nyiketa mpfuneto wa swa timali yi nyiketa lava nge quintal 1 va nyika 100% subsidy ka mchudeni wun'we loko tika tiya ti quintal leti ya va kuma ku hangwe mtshama ti sababeni va ku hayi va ta mi nyika 50% sweswo both swi la ku ta vuyeke swi ta sa to tikela ene ngari vale ku mara ni ku dyondzisa hina hi nga va kulu ku swindisa ku yini loko se I ri na vana va ri xikolweni ani xavisa movha ti fambela hi thekisi ivi hakela xikolo fees hakela xikolo fees loko hetini I ta ya xava movha bye sisavile ko I ka swi koti ku hetelela I tikuma I kha I tikuma we ki famba hi movha ya manyunyu vana va kha va dyondza hi NSFAS mani swi twisisi ku I fika njhani kwala kumbe famba hi movha ya manyunyu vana va kha va a ni tivi kumbe xana swi lavi mina enhlekani budza papa ni ri njhani ku hi pfukeni n'wina mi njhani okay ni vulavula na Sydney Kodela ka Madras no va na xitsundzuxo nyana hi side ra dyondzo result ti huma ku mundzuku na mixo mara va ta dana swa kusuku bya namuntlha no va na xitsundzuxo ka lava ku ya ti-collegini a va cheki ti-college ku ti-registeriwini va cheka ti-course ku ti-registeriwini ku mukama wo tala mi kuma ku college yi registeriwini mara ti-course leti lava ku ti endla n'waxiyimo a ti registeriwini mara nyangwa ka ta registeriwanga mi kuma ku ri ka ti-pamphlet leti va nga le ku advertising hi tona va advertise ku ri ti-post ti-course ti ta ha ri kona mi kuma ku ri a va ha registeranga those courses swa karata swinene mi kuma ku ri n'wana u le ku yimayimeni va ku dyiwa mali because swikeme swi tele ngopfu ka masayiti malama education ka nowadays ko va xitsundzuxo xa mina ka lava va lava ku famba va ya swikolweni ku ri a va ti voneni na swo hakela timali dyondza yi hakeleli swa swo munhu mi n'wi nyika mali a sayitini a ku ta mi fohlesa layinini a hi ti languteleni vanhu va ti khomi matihlo ku la ku endla vugevenga hi ndlela hinkwato se a hi ti languteleni ka lava va heleketaka vana a swikolweni vo va khawurisi a ni vanhu va twanana na ti-shortcut va twanana na ku ceceleta vona va lava ku ta veri futhi hayi ku ceceleta va twanana no davulela va vathulela va fohla se ku fohla koloko hi ku va dyisela ku timali hi ku loko a ku nga ri sweswo swi vula ku vana va ta va endle swikombelo swa ku lava ku amukeriwa ku vana va dyondza xo sungula xa vumbirhi a va ta ku loko se vana va kha va yimayima va lava ku dyondza va endla xa n'wanchumu na vona ku vona ku vana lava va hetelela va ya ka swikolo leswi swi nga le nawini hi swona ngopfu butata botamini ni mi khenseli swinene hlayisekani va na siku lenene ku dya ku engeta danke a khensa fambisese swo mingiseri loyi a mingiseri wa mehe eka imani vona lava va nga ri tirhisa va x laha hi twa ku x ya vo va ri yi fambe njhani
loko i ri botpet munhu okay munhu a nghena kwala moyeni a tirhisa rito hina mi n'wi vutisa rona mara sweswinyana a mi ri ku tirhiseni na muyingiseri wun'wana kumbexani a mi swi twisisanga na ku a kha hi vulavula swi ya tlhelo rihi maodi mo yingisela kahle na ku laha hi le ku vulavuleni hi dyondzo laha hi le ku dyondzisaneni n'we mo ya tsavula sweswo hi mhaka yini ringetani ku languta mihleketo mi va na mihleketo ya ku aka ku ya mahlweni kavula hi nge ngheni fiki ku mina hi nge ngheni ku hina hi ka hi nga swi tivi ku hina leyi i twanani na vona lava i nge hi vulavula na vona kumbexana mi ringanelangi ku va ku va un'wana wa xiphemu hi ku nga ri mi le ku swi twisiseni ku hi va hi kha hi vulavula yini la oriel swi lava mi swi hleketa kahle kambe swi ri tani Mpetu Khosa or Kalanga swi kona swikolo swa public which is performing very well and twisisi ku ri why swin'wana swikolo swi ri worse to fellow parents ya hey loko hi karhi mi hlawula ti SGB mi hlawula kahle hi nga languti vanhu lava va nga ta ka va nga hi fambisi kahle hi ku swi ta hi durhela ku ya amahlweni Mpetu Khosa a nga tirhisa Twitter handle kumbe X handle ya Afrika mungana nakona ka humelerisiwe ncindani Eric Mavasi mina ni khalanga Pet Mateo la hi hlangane na ngorokolo na kambe viki mundoko hi ta va hi nga ri kona le studio 1 hi ta va hi ri kwala kokwalaho ka timhaka ta mbuyelo wa va ka grade 12 handle ka sweswo hayiko Ike Ngobeni na loyi a va lwelaku ogene Hlolani Fanuel Magayisa va kwala havumbirhi ka vona va la ku ta lowun'wana la ku tisa nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya mbirhi lowun'wana la ku ta ku tisela nongonoko dzumba na mina ivi munhu a oxa nyama hi January hi n'wi ya n'wi ripota ku hi loko tsekani swa nyama ya mali hi swo ni vutisaka hi n'wi ripota ku hi loko hi hoxa hi January kumbe Magayisa ta hlamula loko January ani ku tele kumbexani ku oxiwa khavichi kumbe njhani va oxa nyama hi January mi ri hi endla njhani pota kwini hi n'wi ripota ku hi loko oxa nyama hi January a swi vula ku i tikhome kahle laha ka December a nga vanga a nga potiwi helo mahungu eka